U ovom videu saznaćete 5 odličnih stvari zašto da vaše dete polaže Cambridge ispit za decu, odnosno šta tim vi i vaše dete možete da dobijete. Cambridge ispiti namenjeni su onima kojima engleski nije maternji jezik i polažu se od najranije od uzrasta od 7 godina pa do punoletstva. Postoji Cambridge ispiti za odrasle, naravno. Što se tiče Cambridge ispita za decu, prva stvar je da su oni naravno priznati svuda u svetu, gde god da se vaše dete u budućnosti nađe. Možda ono neće koristiti jezik za posao ako ima 7, 9 ili 11 godina, ali kasnije tu diplomu može da priloži kao prosto svoj nivo znanja. Naravno, vaše dete može da položi i više Cambridge sertifikata i da stekne sve veće i veće znanje. Broj 2. Sistem ispitivanja je objektivan i ispituju se na isti način milioni polaznika i dece i odraslih u čitavom svetu. Dakle, dobijete jedno objektivno merilo šta vaše dete zaista zna. Razlog broj 3 jeste da ispit testira podjednako i konverzaciju, koja nam najviše nedostaje kao odraslima da progovorimo zaista na engleskom jeziku, i slušanje, i čitanje i razumevanje teksta, odnosno razumevanje informacije, što je najbitnije odraslim osobama, i pisanje. Naravno, pošto deca u Srbiji počinju sa latinicom kasnije, najčešće decu izvodimo na ove ispite kada su 2. ili 3. razred osnovne, odnosno kada smo dobro savladali osnovne reči na engleskom jeziku i englesku latinicu. Razlog broj 4, možda i najvažniji, jeste da vaše dete polažući Cambridge ispite praktično dobija simulaciju situacije koja će mu se desiti u stvarnom životu. Dakle, ispiti su tako stupnjevito postavljeni i daju jezik sa kojim će se dete odrastajući susretati u stvarnom životu, bilo da razgovara sa onima kojima je engleski maternji jezik, bilo da razgovara sa onima koji su stranci i koji uče engleski jezik kao i one. Dakle, dobijate postupnost, sistematičnost i praktično uvežbavanje situacija u kojima će se dete naći kada odraste, čime god da se ono bude bavilo. I razlog broj 5, a to je da u jednoj prijateljskoj atmosferi, kao što je u školi Patuljak, možete polako vaše dete navići na situaciju testiranja i testova, dakle na jednu situaciju koja možda može da bude stresna, kako da je prevaziđe, kako da savlada strah, kako da razvije na duže staze kritički način razmišljanja, stav prema sebi, o svom uspehu, kako da bude deo grupe, kako da komunicira, jer komunikacija je razgovor još sa nekom osobom, bilo da je to dete ili odrasli. U toku je testiranje polaznika Patuljka, a i svih drugih koji su zainteresovani za prijavu za Cambridge ispite za naredni rok, pa ukoliko želite, u linku dole možete da pogledate informacije kako da se prijavite, da i vas istestiramo ili neko ko je vama drag, da vidimo gde se nalazi u odnosu na određeni sertifikat iz engleskog jezika Univerziteta u Cambridgeu. Dobro nam došli!